برای تماشاوان هیجا دستوردانین PKK هرمان کردستانی هر وها سکنا پارتیا سوسیالیستا کردستانی بایرام بوزیل جگری سروکی پارتیا سوسیالیستا کردستانی PSKش دیاربکری لگل منه دنباش که بایرام کک بایرام داخویانیا پارتیا سوسیالیستا کردستانی دچی هاتیه کو حریم نافچه حریما کردستانی جیش روشکی آلوز در باست به دی روشکی وساده برانبری همبری کردستانی کریارین نروا رو دیدن وکی پیسه که وا کریارین نروا هون چاوه فرموله دیکن. بله اجی سپاس کم و ایوار باش دبیجم. راستی جی هرم روجهلات ناوین ده پیواجوی که حساس دا در باست به. پیواجو جبو کردان و جبو قازانج کردان پیواجوی که مانو نمانه یه. گلک هزین هرم دولتین منطقه دخوازن اف دستکفتین کردان لحوله راکن. جبوی هر فرسنده استفاده کن و هر فرسنده دا ایریش هرم کردستان کن. پیواجویا پشت رفراندوم سرخوبون کردستان امتف شاهدن. خواستن گله کرد بنان و آب تربیه بکن. گله کرد هرم کردستان به برچیبونه و بنان وقت مگوت امبارگویان اراده آن بشکنن. نوهاجی به طایبتی جی ترکیه هم ایریش کرد نوا خود که هم جی ایریش دبه سر کرد روجاوا و هر فرسنده داجی ایریش هرم کردستانت که و جبو ویجی PKK هنجت نشان داده. جارک از خوازم جارک دن دست نشان بکن کو هرم کردستان قازانجه که می رزینه نه قازانجه که دیروکیه که دا خباتا تکوشین اساس سال داویه گلک انسان گلک جنومر کچو خورد جبوه دست گفتنه جبوه موزی جیان خوندا کرنه ایش مزن جبوه یا هاتنه داین جبوه یکی دوی ام وک چاوه خواه وک رونیا چاوه خواه بپارزن هرم کردستانه و ایرو هرم کردستانه نه جبو گله هرمه هر وها جبو 5 میلیون سرانسر دنیای وک ستاره وک هیویه ev heviya me xurt ke geçt ke li ser piyan digre îro eger çar perşê Kurdistanê da gelê Kurd bi hestê neteweyî li ser piyanê û hestê kurdayetiyê eger îro ev xasayê xurt e yek jê sebeba wî hebûna herêma Kurdistanê ye ji ber ku heta do azadî ji bo me tenê xeyalek bûn hêviyek bûn îro azadî rastexîniyek e realîtek e li herêma Kurdistanê وقتی وجی دست نشان کرد و بلاوکا پارتیا مداجی هاتی دست نشان کردن ایرولور گلمه به اراده خو ادارت که پارلمانتوی که به دست خو هلد بجرین حکومت جنوا پارلمانتوی هاتی بجارتن و ریوبریا هرمت که سروکیاتیا هرما کردستان هرتم گلی کرد قادا ناو دولتی دا سر بلند که یعنی هر آوای و املور به هرما کردستان شانازن سرفرازن و ام گیشن قوناغی که گلی گرینگ ارکمه امی کردان اوه کو ام جارجی دبیجم ام وک جانه خواه وک رونیا چاوه خواه اوی بپارزن لی مخابن PKK اف چند ساله کو مشکله پروبلم جبو هرما کردستانه چرا البته PKK دکاربون تنه لور بسیتره دکاربون اگر حتی ام بیجن روشا سیاسی لترکیه نورمالیزه به لور بحوی لیخویه کو PKK لور تنه نحوی تنه ناستره هر وها دست رجایی سروریه هرما کردستانت که دست رجایی قازانج اولکاریه و ام بیجن بختواری هرما کردستانت که وقت زانن لور دورا 500 گوند هاتنه کابل کرن ترکیه به هنجتا PKK هر روز تیاره خود شینه سر هرمه و جاران به دست نشان کریه کو اف ایریشن ترکیه تنه PKK جبوی بهانه اساسا ترکیه دخوازه به هنجت هرم کردستان لاواز که به استقرار بکه و ویج طاقت بخه جبوی که ام هرتم بانکن PKK
ام دبیجن کو دوی هون ریز بگرن سروری هرما کردستان جبر کو هون جور استفاده کن ام زانن کو PKK جبو PKK جی لور ستاره لور دحوین لور نخوش شیخت تداوید کن نانو آب لور پیدا کن اگر لور ام بیجن لور ریوبری که آزاد تنه بانا لور دست صدام یانجی هزه که نجات پرست یانجی کولونیالیست بانا PKK نکاربون اصال لور راحت بستره جبوه که جیه کو مرو جی استفاده بکه جیه کو مرو جی فایده بسینه دوی مرو ریز ده بکره و وک مگوت مثلا هرما کردستان مثلا تشتکی ریزن نه مثلا مانو نمانه ده قدر ملت کردیا 200 سال داویدا و خویای کو دهاتویا me پاشروجا مجی و لسر هرما کردستان آوابه پeki kecardi dibêjim ne tenê herêma Kurdistanê esasen li Tirkiye jî bûye pirsgirêk yani PKK cî ku pirsgirêka safî bike ew xwe bûye serçaviya pirsgirekan îro Tirkiye jî li Bakurê Kurdistanê jî gelê Kurd gelek gihîştiye astêkê bilind mesela heşyariyê da hestê neteweyî da em bêjin wata diçin ser sindoqan rayê xwe didin partiyên xwe şaredariyê xwe bi destê xwe îdare dikin li PKK bi hebûna xwe û bi siyaseta xwe ya çewt kemîn dixe bi nêvan qazancan û her carek dewlet bixwaze êrişê Kurdan bike wek mesela hendekan wek meselê şerê çiyan bi van hencetan êrişê Kurdan dike bajarê Kurdan tar û mar kir ew 2015-16 de hûn zanin û niha jî bi van çalakiyan hem Hortê Kurd bîlasebe tên kuştin hem jî ev kazancın legal û demokratik bi vê münasebetê dibin armanca dewletê. Elbette PKK tune bejî dewlet dikare êrişê Kurdan bike. Lê Afxasa hêsa nikare êrişê Kurdan bike. Ji ber ku doza Kurd dozekê meşrûyê rewaye kes dewleta Tirk jî bê birhetî Afxasa nikare were ser milletê Kurd. Lê wexta mesele şer be pevçûn be û eger dewlet jî ev ya wek teror dest nîşan bike wê gavê dibe firsandekê Kek bayram dixwazim wê pirsê jî te bikim. Wek nimûne Kek bayram niha herêma Kurdistanê ji alî platformên navneteweyî ve ji alî hêzên navneteweyî ve ji alî organîzasyonên navneteweyî ve wekî modelekî demokrasî, wekî modelekî pêkvejiyanê, wekî modelekî aramiyê rojhilata navîn tê dîtin. Beramberî vê yekê pêkanîna provokasyonan, pêkanîna alûziyan ji alî rêxistinekê ve ku xwe wekî rêxistineka Kurd jî bi nav dike çi tesîrê li doza Kurd, li rewşa nêzîkahiya Kurd li ser erdê dike ger nirxandina te bigir. Ya beşik her gavê bi vê hawayê siya xwe datîne ser her kazancên herêma Kurdistanê ew meşrûyeta wî ew prestîja wî ew em bêjin ronahiya ku bela dike ew dixe binê siya xwe ev meselên teror, meselên pevçûn, meselên provokatîv û îro ew hûn jî dizanin em tev dizanin herêma Kurdistanê wekê we jî destnîşan kir. Li herêmê modelekê tekaneyê yani nûmunekê wisa tune ye Tirkiye ev 100 sale qaşo demokrasiyê diceribîne hînan sedî dehên herêma Kurdistanê hestên normên demokrasiyê nava xwe de cîbicî nekiriye. û em zanimin ku yani herêma Kurdistanê bi taybetî jî aliyê coğrafî ve coğrafiyekê teng e yani dora wî hatiye dorpêşkirin çavê düşminan li ser wî ye yani herkes aliyê xwe ve dixwaze binê wî bikolê ser de here binî de here wî bê lawaz bike lê car jî herêm tevê van em bêjin babelîskan tevê van kesaret karesetan hêna jî serpiyanê hêna jî prestîjekî xwe heye qada nav dewletî da. Tabii wata lûr teror hebe, lûr pevçûn hebe, lûr êriş hebe ev vê piştgiriyê qez dike eleqê kêm dike xelq cîhan naxwaze mirçin ciyên şer û pevçûnê herkes sermaye jî aqil jî entelejiyan sazî aramiyê digere ji bo wê yekê divê em
فرصت ندن کو هرما کوردستان او زمینا کو او ortama ku çebuğe ev tek bir şey yani ev zararı bebine az bavariyamın eve ku eğer Herema Kurdistan'e zarar bebine ve PKK'ci demedrejda zarar bebine ve Kürt ehemmi zarar bebine. Kek bayram az dixwazim sê nokteyan benim pêş kek bayram sê nokteyan benim pêş niha êku PKK li Herêma Kurdistanê pêk aniye û niha bûne xalên gelekî aloz li pêş روشا آرامی و اولی لحرم کردستان جیک PKK حرم سینوری ایگو به طایبتی باکوری کردستانی رنه به صدان گند جبر حبونا PKK ایگو هاتنه والا کرن هنه PKK به شیوهی که دستینی سروان گندان به شیوهی که تکوی ناف خلکین و گندان ده به صدان شهیدین کو لحرم کردستانی خلکی سیویل ایکو شهید کتی بریندار کتی هنه ایکو معلین وان هاتی قرار کرن هنه نکارن بچنه سر زیبی وارین خو هنه بصدان گند لآلیه کی دن اجالی اسایشا کردستانی و اف چندین خاباتین PKK ایکو خستیا اولیه و آرامیا حرما کردستانی تیک بده به پیکانینا هم پلانین ای ریشکاری هم بری هم کنسولخانه و کمپانیین مزن ل حرما کردستانی یا سیم ریکفتنا شنگالی سکنا PKK برانبری ریکفتنا شنگالی کو بنگها داخویانیا PSK'ye جیکو ایرو هاتی راگهاندن جرایا گشتیره دوان بابتان ده نرخاندناته بگرم. جارك مثلا شنغال پر زلاله شنغال اساس خو پرچکی کردستانه و رسن کردستانه تشتکی تابعیه کو لور دست کردا به اداره کرن و به انسیاتیفا کردستانه یعنی به شریکاتیا کردستانه به اداره کرن لور به ربرن جبر به که هر گاوی لهمبر بیا دجه منفعت کرده و دجه گلمه ازیدیه ام بیژن باختراشه جبو به که ام به هلوست دجیلا نابینن دوی PKK جور پاشتا بکشی بلکی وقتی که پشتی و کار ساتا شنگاله چندو هات نوان روابون لیرو لور نظام ساز دوی به پیمانا بغداد و اربیله دوی PKK جویانا ریز بگره مثلا سینور صدان جار بحث کریه کو لور yani halkı Kürt zarar dibine, gundi zarar dibinen, reben zarar dibinen, jaaxa xwe dûr dikevin, cotê xwe, baxçeyê xwe, rezê xwe dûr dikevin û kestine ku alternatîfê ku pêşkêşiya wan bike. Yani ev ya xesareke mez ne bo gelê Kurd, ev ya neheqiyeke bo gelê Kurd, gelê Belengazê wê Sînorê, ev ya bêhiqûqiyê divê ev ya em red bikin. Asisiyan jî ew tiştê ku we got ew çalakiyê bi vê hawayê esasen bi qenaata min îxanete yani. Tiştê emî tiştê diran em bidin alî ew çalakiyê ku bixwazin li Erbîlê, Süleymaniye, Duhokê bibin sebebê bê aramiyê, bê îstikrariyê ew rasterast yani meriv nikare li ser navê Kurdan tarîf bike. Ew tenê xizmeta doza Kurd, dişminê doza Kurd dike. Ji bo wê em vana red dikin. Gotina mina dawî jî ev e. Yani em hîna jî hêvî dikin ku van meselan bi rêya diyalogê safî bibin. Her çiqas birêz Serok Barzanî bi sedan car gotiye ku min son xwariye ku em êdî me dawî bi şerê biratiyê haniye divê ev nêrîna kek Mesûd ne îstîsmar kirin. Ev wek qelsî, ev wek lawazî neyê nirxandin. Em hîn jî hêvî dikin ku em hê jî daxwaz dikin ku van meselan bi rêya diyalogê safî bibin. و قناعتا من او گلی کو خلقی کو پشکریا PKK جیت که قط هیا نخوازن جاری که دن شر و پفچون و تشکی وسا چه ببه ام جبو به یکی دبه ریوبریا PKK معقول تفگره برپرسیاری تفگره حساب خلقی خوی پشکری خوی و حساب دوزا کرد جیب که سپاس بوته بایرام بوزیل جگری سروکی پارتیا سوسیالیستا کردستان PSK اجدیار وکیل گلم اجي سپاس دکم سرکفتن توازم